Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi, ngiphinde ngibonge nje futhi umusa wenu ukuthi niphinde nibuye nizobuka lama video lapho sifundisa khona abelaphi kanye nabantu nje abangabona abelaphi la sibafundisa khona impande ukuthi bakwazi ukuyihlanganisela nabo impande yabo. Lana ke namhlanje ngiphathela umuthi la ukhamba lokubholofida okanye lokuprofetha. Lo muthi ke lona unamandla kakhulu umuntu onesithunywa, kodwa isithunywa sakhe sithula sikhulume. Ngabe uyasonta la usonta khona, kumele ukuthi usebenzise isithunywa ukukhuluma indaba zabantu, kodwa kuthulekile nje asikhulumi. Noma kade wawutshelwa kulokuthiwa unesithunywa, kodwa unesithunywa nje silokhu sithule isithunywa sisho lutho kuwena ukuthi yini nani okumele uyenze. Lo muthi-ke lo uzokusiza okanye lolu khamba luzokusiza ukuthi liqaqeke manje lezi zinto lezi ezibambile ukuthi singakhulumi. Uzozwa ngaso nje sesikhuluma, kufike nemibono okanye namaphupho azoloku evela ukuthi yini nani okumele uyenze, sikhulumele sona isithunywa kuwena. Ngithi awubambe kanjena-ke lana-ke. Lo muthi uzowenza ube ukhamba. Uma ngithi ukhamba-ke bayazi abake badla amagobongo, noma kuthiwa awukazi ulidle igobongo, unalo ulwazi lokuthi lo muthi ongawupheki, kodwa ozovane uwucwilise emanzini, ozothi uma usuwuqobile noma masuwuhlanganisile bese uwucwilisa emanzini. Ngabe ibhakede eliwu-5 litre noma eliwu-10 litre kuzoba kuwena, kodwa-ke uzosebenzisa ibhakede elimhlophe ngombala. Akubambelana ungitholele umuthi ekuthiwa umavula kuvaliwe, ungitholele injula, ungitholele umkele, ungitholele ungibonisele, ungitholele ingcaca, ungitholele icacane, ungitholele umphendulo, uthole uhlaba zihlangane, uthole iphakama, bese uthola isambulo, uthole umhlahlo, uthole umprofethi okanye abanye bathi abaprofethi. Mase uyitholile-ke lezi nduku lezi, njengoba bengishilo-ke, ungayiqoba uyiqobe okanye uyigule straight, kodwa-ke ngingasho ngithi kuzoba ngcono uma ngabe uvane wayiqoba bese uyifaka ebhakedeni lelo elimhlophe elinamanzi nje abandayo. Uma ungakwazi ukuthola amanzi empophoma, faka amanzi empophoma. Uma ungakwazi ukuwathola, sebenzisa lawa mpompi. Into ozoyenza-ke, uyaliyeka-ke lolu khamba lolu, mhlawumbe lucwilise manje ekuseni, uyaliyeka uzoluphehla manje, uzogqiza uqala ukuluphehla ntambama, ngithi usalucwilisa. Into ozoyenza-ke before uluphehle lolu khamba, thola amakhandlela-ke ayinhlobo zonke ey'hlukahlukene, uwamise eduze kwalo lolu khamba lolu, uyawalayitha la makhandlela, uthandaze. Uma uqeda ukuthandaza bese uphehla lolu khamba lolu. Emthandazweni wakho njalo uyakhuluma la ukuthi-ke ucela ukuthi-ke isithunywa sakho, bonke nabakuphethe abakuwena emzimbeni okuyibona abakukhanyisela izinto okanye abakunikeza umsebenzi lo, uma ukuthi usuwumuntu onanomsebenzi owenzayo, abantu abadala, ucela ukuthi bakhanyise izinto, isithunywa sikwazi ukukhuluma, sibone iy'nkinga zabantu, sibone zonke izinto. Bese-ke usuyaqala-ke manje ey'bani ziyavutha la, usuphehla lolu khamba lakho-ke manje, usuyaliphehla. Uthole uthi okanye induku yekhakhasi okanye ubani, khona umuthi obizwa ngokuthi ikhakhasi noma ubani. Uzowenza nje ibhaxa lalowo muthi lowo, bese uyaliphehla lolu khamba, uliphehle, ulishaye impela aze liphakame ingwebu. Into ozoyenza-ke manje, lo muthi lo okanye lolu khamba uzogeza ngalo, uphinde uphalaze ngalo. Uzozama ukuthi wena lesikhathi usebenzisa lolu khamba lolu awuhlangani nomuntu wakhe wesilisa okanye noma wesifazane, anihlangana, awulenzi ucansi lesikhathi usalisebenzisa. Uzozinika nje u7 days ukuthi usebenzisa lolu khamba lakho, awuhlangani nomuntu wesilisa okanye wesifazane, uzuluqede. Mase uliqedileyo usungaqhubeka kwenza into yakho leyo yokuhlangana nomuntu wesifazane noma wesilisa, kodwa nje uqikelele ukuthi lesikhathi ulisebenzisa impela uhlangani nomuntu wesilisa okanye noma wesifazane, ngoba alizwani nokungcola. Bese-ke emva kwaloko-ke hhayi uzozwa nawe isithunywa sophakama impela. Ngelinye ilanga ngiyonikhiphela umbhemiso-ke wakhona ohambisana nalo lolu khamba lolu owubhemayo-ke. Uma kodwa kuwukuthi usuwumuntu-ke vele osebenza abantu, uma uzohlola-ke uzobhema nje bese ukwazi ukudonsa impela iy'ndaba zabantu. Ngiyathokoza, uNkulunkulu alibusise, aniphe konke enikufunayo, niphumelele.